pamamangkot ang naparsisi pa inut po na puto muraja buket juga PTSBI wala tiwai apa SBI ya PT Jawanga Margosi kami asal tebay zulu hatani damangonate Gabi. jadi soni ba amang borona burju senda julu behita nunga digakia hubungata lapatana namar tulang namar berete kepada si Horas juga ya waktu kawin sudah di Amerika abang boru ini ngasih tahu ke tulang ini baik tangian tulang yang sudah hukum di luar negeri ini lah bangga tulang ini ya jadi sono do abang boru lah asal tak maka tidak kepertikian di son rohami pasaton lau menggenapi nipi ni Raja Bius Raja Silipong Mulana mararupo ko amang boru na burju manang nasungod dia ma hati hai tubuh nipi di tonga-tonga ni Raja Bius nagpasaton nami to tuko baleha raja suang-suang yang painuponon nami ay ni oputai ay ni opu Silipong Mulana suang-suang nang akadina marhamaranggi satu lapamana guru tati abubulan jadi sodong ano pemikiran mo rupani molohami napasato karajaon tuha mang buru padia semai alayu pabor hatami maho lau mangalului harajaon itonga-tonga ni negara taon ang kia matitu kumacong-cok kami hunuay na mang buru baru lalu nasib dutan madepako kami saran asadamo dari duluan jupang na jina balik wae ketutuan mang buru ison mol na diodon ay napuntai mardongan tabas si haraksa doon de besi mauliate si Paula ko sanoja jala si Palambok hati-hati so namang boru agia ma sa matutu sa ondion ni si tua naman dokon pangipolan ni si buru may natulakan ni Rampana Bagas ay nyo punta ni siya na upay na po kami to muna madapol siya turu gabi tawar siya bagas tawar pangumungu may tutu bagas sa guri-guri hamong matutu boru nami boru siya bulunan kami matutu tulang muna nagawi raja manuturi. Alhamdulillah abang buru uli maroham hubungan po kami mau tuha muna. Bye ma. baik godang kabar gorsino pameta Kita kan lagi nanya. iya abang kan lagi tak pameta kabar gorsi No. Berkita. no No. iya ada 「
marate amang boruda. Gabi telah. Arong na betong si palas ni aka hamu amang boru namin na piga-piga halak. Salpuy ba na sa hara pangkapunto mo na do kepada Pak Bupati juga ya. Bukan ni mau sobo. Bukan ni mau sun. Patung panima. Asulok ko katana sa tor pribe pasaton. Iba Alebu ibarat parok ke sana sa uduran. Taberen tiko na magboruli. Masuk tu niya. Iya. Boy do be, mauli. Be, dia ulus usul. Bukan mo. Bukan ni mau sun ulus. Dua ratus horas kan. Masuk tu niya sekali mana amat bupati niya. Aso pulis tulu. Asa Ya gabi tulang. Oh, Ada rumah kami. Gabi tulang. harungguan tulu. Kita bahas Jadi, ya, abang baru, tolong asal sama sosoknya sama nabaga ini. Ya, abang baru langsung masuk ini, ombak. Baik, Pak. Iya. Jadi abang pendenami mulai do si dua si tabangi ni biar jolo ni manari pari jadi raja marpanangi dah abang jolo nek masuk ke raja teh dekat di si. Jadi sauni mari hamuna abang boru Dr. Muara Sakti Effendi Simbolon. Effendi Muara Sakti Simbolon. Dong sauni nang di horas teh. Terlebih-lebih kepada tulang pribadi dona tulang pribadi Bupati Pak Bandiko Guntur. Jadi disun di pasar kami do ulus negajang sitorong rapu perhatian tentang yang nami don abang boru nang tuhobe Pak Bupati asanggiat martinangi marbinega matari bata siang langi ni langida siang gijang ni gijangan siang langi si pitu lapis opu si doludiko hirim rohanami tuhamuna kau baru nami saluhuna nang tu Pak Bupati pe asanggian manian saya lam tiwai ini muna tiudala puluh muna di golu-golu na manotong tiwai na sama matali muarit sama bodang digala tiur sama sinodang di bulan manaritar sama bintang na murasa diana do boru be para muda siu di sina pasu-pasuan ya mata na bartua de mata amang boru na burju parang na buhabe amang boru dilasir rohanami di tikyo di hararom maminta rohami tu mata na bartua de mata asa marsibar main na songon balang manarsar songon bane-bane anggia batu jolanon tabari hamuna anak partai jalan ulu balang do boru si barang mas dalam hari jadi amang pandenami SBK Horo si Raja Ide do amang si Raja Ida Bati utung-utung na bulu do da amang jala sini yang mandi na siapa tang yang do tutu akta mula jadi na kir-kir maluturi jala si Raja apa kajari disodoh haminuain di pengulana tulang di mulut tua tulang di mulut tua nang songori masyarakat di Bupati Kabupaten Samosir naim marlasiroha di Tikyon asabay jolo amang tagaling mi marunung-unung sarunemi marhata-hata marpaginua di jolo niya kamang boru di jolo niya mataraja tarnubowi ma di jolo niya mata na tua de bata asanggia taruli amang boru namin si Pololon ditorok pinopar ditorok ni boru di anak do boru be pasu-pasuan niya mata na tua de bata sana raja hodna asumasanta dulu so Thank you.
marang amang buru. Tuanong lupe kadang molong si Bayron dami. Tapakin ni ada sosali mga po muna. Perlen cuma. Holo. Baik jauh kan mama. Dia ni mau sa yung sabu. Jadi Bukan kita itu. perlu mula pengurus DPD asal mana kita soal ni kabuan berdari. Pertolong kita mabau kita, tuhaku dah kita namus seperti saya deh. Tuna majulupin anak kapengurus ta, kasihan susah, tong panas terhata deh. Jadi pada ada langsung kita berbaris deh. Nah perjolo langsung pada insinyur Rade Sigolon. Ya, dia langsung. Langsung Pak, Dr. Andus Rika Simbolon. Makrade Dius pasatong ulos. Insinyur Sabtu Simbolon, Domonon, Tulang. Kapautur. Ala Dampoy hari di tulang ala persiapan di pusat, jadi di sorti mati tulang dah. Sada. Adong na bigal di Jason. Oh. Dampoy beda tulang dah. Oh, lolo. Oleh ate tulang. Jadi Insinyur Sabtu itu Simbolon sorti mah. Torpi. Baru Manasar Simbolon sarjana hukum. Ada. Masuk kamu. Enak. John Mer Simbolon sekjen sorti mah. Baru Hati Parti Simbolon Departemen Adat. Ada apa mai? Baru Waldwin Simbolon. Pasyatura Mahamubius dohok panitia. Pasatong ulos na sapul pitu bulumi. Atau bersiap. Makarade Bius dohok Amstar Marsius. panitia. Peruhan Jung. Namboru Polri. Bilang Pima. Sorti. Ya, torpi. Tupa Simbolon Wasekjen. Sorti Ya, mah. pasangan Anda saat itu Ampera. sama aja sebagai urutan sebagai Ampera Simbolon. sebagai kapal tu satu kapal tu. Dari Simbolon. Iya, sebagai Darius. kapal tundur ya, kapal tundur. Las Cornelius Simbolon. Cornelius. PT saya. Dr. Firma Simbolon. Saya 2 tolu 4 5 ono TV Rusia. Profesor Domu Simbolon. Ferdi Simbolon. Sama lima. Saya 2 tolu 4 5 ono TV Rusia 10 per 2 berarti kita 3 Dina 12 berarti kita halo itu kita mah Afrika 12 masuk itu sama dong terhujul ada hujul mana pasaton Ile jarak Saudi. Atau pasang dong. Pamundur Saudi, pamundur. Asemuin lemang arege itu. Tahu sah? Iya. Ada 5 non edibat. Kapas? Ikon ada pemanaw naman calulusi. Kapake. Kurang mayita. Sada. Marjay 2 tulu 4 5 ono 7 10 sada. Kira 10 sada ini. No, dapat 10 sada ono dorano. Baik, kira ni, bigay. Kita 10 sada ba? Aboy. Sada tulu. Oh, sa pasang to. 5 ono. Dito ba Lucia 10 sada 10 2. 10 tulu mana? 10 4, ikut 10 2 ro. Dito bulan usia 10 sada 10 2. Masuk ya dok masih 10 2 ada dok Mbak. Jadi Mata na po. ala sarapong muna dimohon kepada Bapak Kapolres dan Ketua DPRD Samosir. Oh iya, ya. Ya, asokas Sekalian para Bapak Bupati. dan Bapak Dandim. Oh, nanti. Kami persilahkan juga Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD. Bapak Ketua, Pak Tono. Ya, bila 15 jadi 15 lagi. Kami 15 mana kopo? 15 tahu 5. Tapi yang kira abang ada deh. Yo, pas urutannya
Lihat bahasa kelima. Jadi isa ba magkasana? Nasa paru-paro manang na raja. Ada Puto Moraja. Nahuli, gano'n sa oras. Jadi sorry man na amang baru namin na demikian juga kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Di sore masa kami ulus na gajang, ulus itu rapu, gajang matutu barita gabe, gajang barita horas, kami minta tujuan nyari barita itu pangiri-iri. So sinoro nami, agian matujuan non, pangaramotin itu ata, lamu ipasita, lamu tebedi ita kapasamotan, nampasaria pe. Disiplina yang keruk pada dalam minguluta si Garupari. Alam itu, so kata di situ-situ pada orang namin, saur guru cerita mainnya itu guru di sorgasi, sudino kami di pemula nama tangi yang tujuan tak boleh jadi. Asal ini dia muda gajang umur dot torok di Benompar di sudia ka peparannya makboro namin. Tua baru pani binang sekolah mainnya binongkak di Purbatua, tusangkar bapore pacalangan. Soalnya nang tinggal di hutan. Torong di dakana menes norong yang tingna, rugudo bulungna, torong mariana, torong yang diboru yang gila. Soalnya mah mau dibulung pak do boruna. Si tatap kabian, si tatap parorasan. Takas bain. Baik, nama kepergosin kami. Pergosin kami. Sapur kami. Ya. Tanda.